Dobro jutro svim gledaocima jutarnjeg programa televizije Pink iz Gigatron Computer centra. Stiže nam vikend, a sa njim i specijalna Gigatron ponuda. Surfovanje internetom, gledanje vaših omiljenih filmova i serija, kao i igranje najnovijih igara, postaje pristupačnije uz Gigatron Computer centar. Ukoliko želite nov računar, fenomenalnih 10% popusta na desktop računare će vam pomoći da ispunite tu želju. Ako ste zaljubljenik u Intel, AMD, ATI Radeon ili NVIDIA, ljubazno osoblje u našim radnjama pomoći će vam da odaberete stabilan računar za vas. Sigurnim korakom unesite inovaciju u vaš dom ili poslovni prostor uz fenomenalni popust od 10%, samo u Gigatron radnjama. Više informacije o kompletnom asortimanu, kao i o načinima plaćanja, možete potražiti na gigatron.rs. Čekamo vas!